Hello guys, welcome back to my new another video. Te guys kanek video gameplay kamde ka jonga mo kada jong imis lili ide i best friend jonga te kumta guys what hares new ba ide isamla jonga mo ide tang i best friend lada fisnga tunan ma firo fila ban propose ya kamo guys what singa ay mo nga syukran kai lada yo singa dama I te lese idon jing singa ya ke jing kran kai jonga tang ba umla lay mo guys uday sindrang te day hok kaban propose mo orang terwa te lada pis ngo duk kaban sim te guys skaba propose ya ka comment box comment section but guys topay ya ka jing lekay jong ka kat no kas ngatanan ka day iba best bahaban lekay te kumta guys ngababan paji dalaki jong kikman ngam keren syuk mah ngaba fokus ka jing lekay jong ka. First blood. Double kill. Guys go komen karon kemanungkung imes lili la poi syabedeng. Guys ingin saya page sah karon baar kumno imes lili ipoi biang syabedeng ne dang dona kendau. Guys page ikut kumno imes lili ke gameplay jong imes lili. Guys, meneru kalau yo headshot ya iway tanda empat yo confirm kill mah te sakapai kadek round kumno imis lili. Guys, ide imis lili lese ilawan ra ka bor ka flamo kum ka to ka video Hollywood mo ka Wonder Woman lese ka lawan ra kum ka to ka bor jadu lese sangapa page guys. Te guys ngam dialog show ngam kurang show ngam saya fokus ya ke gameplay jong imis lili guys. Wow guys, wow pila yo iya ka gameplay jong imis lili ka ba korb ha pai na menengal adep ong kan sawan ra ya ka bor jadu nak to ka video Wonder Woman te kum ta kalawan ra sisya empat kala penyap kaya ka si squad mo kala ya kayo te kum ta guys kan no kancing tenat kancing kaya jong imis lili. Te guys, saya kena karon ngin saya pay kuno ini sendiri yo S ne ini yo U ne ini yo A ne pay. Guys, gam nang shoot dang man keren ro ngal asam rukay palat. Ba imis lili yo S. Te guys, ngin saya pay kena karon kan saya S ne kan saya U A ne ngin saya pay pat. Te guys, pila ban purpose ya imis lili kat kene ka jinx ngotonan ka gameplay. Te guys, ngaba purpose ka comments box. Guys, ngini fokus ya ka gameplay jaka. First blood.
Double kill. Help me! Help me! Double kill. Double kill. Baik guys, karena kajeng trim jong image lili. Thank guys. Wadnya ke location, nya ke position jong enemy ro is ngatu te guys. Te guys karena kajeng trim mah. Te guys ngadong ya fitang kawai. Lada imda ya best friend jong ayam. Tang man purpose ro ngam not sure ya ka nomor ka trim palat. Guys. Video imne. Kajeng ku grenade lelai te. Katibit bahamo guys mo ngin saya pay hakane karon role se kala ne emban penok daka grenade. Palat ban ya aju bhairo. Aju bhai te bat imis lili dang la bat tharai ban penlem mo. Guys. Te guys ngin ya keren show ngin ya pay sya ka gameplay jong imis lili. Ngin ya penajing mutno ya ka gameplay jong ka. Kanong is ngau tenat day. First blood. Double kill. Double kill. Guys, sisya kadang nyo open up ka grenade mah guys. Guys, sila yo if kadang kayo ban penok ka grenade guys. Ngam nang shoot tang ban yarok rumah nomor ka trim palat. Kita guys, ini saya paipat kana karam. Lada kila ban job te kala dai kala sron lada kimpat la ban penjob te guys. Lese kidang don karon ke badang yakun mo. Kine kisendrang datang kinong bujung imis lili mo kine kitimet sepai frakil mis lili. Kine patang tunakil te guys. Pait ya kajeng ileka jong imis lili. Te guys. First blood. Double kill. Triple kill. Guys, fila yo finally imis lili la yo boya guys.
guys ngok komen kaya kajing ele kai jong ka te guys viru fis ngokum no lada fis ngotenat guys ngova like ya ka video bar subscribe ya ka channel kenang bangan ya upload ya kemkine Miss Lily guys kat way kill te guys Miss Lily yo kat way kill te kumta guys goal 4 guys Miss Lily day dominator guys yo she like mo kine claim akor kine kita match kat ka heavy kill jongka ro claim I like te guys kamno office ngatanan guys ngaba comment section te kamta guys ka video kala course te bye bye guys ngin ya champa ka next video